Ebi byona bigambirwe aha kanisa ya St Paul Catholic Church of Uganda irukushangwa mu burisa bwa Chihunda Shema Municipality akusima ko mushubuzi wa manu muri Kabwohe Bernard Akampa uwabinje barukumanya nkafurutu Tunabakaza hata bakomurwe abayumvu ku gastani binabashisha abashaka buri mushisha y'urugo kwe bona nabashoye mu kazo okubanza ninyine ishe wabana bari kafizi ataha owakabiri no basaruni bari kakuza korisho che nyine ngo basaruna wakwe ari burinda owakashatu no wakabox owakashatu abantu bakomurwe abasinza barukunywe ncera bakebwana no kurebera abana babo otireho na no kutuntuza bakaza habwo busibe bwa Satani nabo barabwirwe umwana kana yeshokora yagira ngo chimnendu harambi twitamisho gahuma no wakwe hangana toreba burungi toko basa kureba burungi Bernard Akampa Frutu abire na sima kandagambiro ko ruhanga yamwihire aha binyansi aho buri umwe yabire na munuga akamushitamisa n'abagabe notekateka ibiranga kora bizemu bare mazima ngo shimirwa no sima ruhanga mu mazima abo kuba ruhanga tuberireho ruhanga yaba mukuru mu family yanje ruhanga yaba mukuru mu mirimo yanje ruhanga yaba mukuru ibintu binda biri mu kurwo muto bwanje sima mukama kirungi akono no reba mukama yaturire iyo sibikono musiba kwatwe na tubahabwa mukama kana mabone we succeed sente zone zirundinwe zitwirwe umukombe kenshi yo muri isa Akampa Bernard agizire ngo nibija kwatana sabajumare Farienda kushaba mukuru wa Costayo na Ruranda witu wa Chihunda Church of Uganda kwatanise na chure tuwitu kubasa kutara kugenda bakatumanyisiza bishop abya turaganise ngwenzo rene yombekwa kandi ndukuteka twaza kushoma Easter ningashe yebeta Pasika nza kuba twagishakire kandi umuhereza yabonaho kujya cya okutura omugandi eminyeto mu district ya Shema eshabirwe koresa mani ekareka kweyanga ebi n'ebindi bigambirwe izuba rya nyuma bazyo ubwo eminyeto mu parishi ya Kashekuro ebire n'ehindire ekiterane ky'eminyeto hari St Charles Rwanga High School Kashekuro kandi okumarebero bina ebicyoro mu bihinge ibara kindore ngo wakinga okora kibakweta crop rotation okina hindura itaka ryawo fertilizer ibintu bukakuzwe nanga uburunguru cy'ibindi tutandike gukora ibintu bitari mwe na mwe nke father bashobora byatwegise ebyo gukoresa emikono ebyo kushoma sande rero umuntu yana kugaya umugiro to muntu ro kushoma sande takugaywa umuntu yine muzita kugaywa hariho advantage yeminyeto because they have energy, they have time, they have enthusiasm. Kind of digital age, in the potential skills, social impact, democratic. Abantu abeminyeto muri abantu bamana munonga. Professor Ephraim Kamuntu hona ahijira bazire okufayo bakashomesa abana babo babanu bendo kugira amakamarunzi Tarante iranga ya muhiri no mtera hulyo tarante yo and this is what exactly you are doing. Education is an equalizer. Nekwinganisa n'abana mukure mbire mu byare nyamwonyo echa katano ahabwa government ntwire tushaba ngo rukuto rwitoru mutwere barutera korasi erakukeho nawe sho kutebekanise kiterane ekitibire tugenderiro kurundana emyeto ya Kashekuro parish na parish zindi nango n'amadina gandi kugira ngo ugije hamwe gebe yarahanga kandi abagumize mu begene by'amagara gabo agaburisho eminyeto hona ehijirwe kundana no kwabazire babe bitinisa amakuru agagasha kwa Michael Atwachire na Onesimus Ndianabo.